Makanya cek pun Imam Ghazali, kau leben ajunan tak oleh anilai orang lain kak dia coba, tak oleh. Kau tu anilai orang lain ni kau bagus. Tabang ki ben orang tua, bagusan embaji ya ben kok. Mak bisa cong. Keluar nembak siapa jeng. Cek embak belambek siapa jengnya. Engkau siapa jeng anyar senikah. Embang atelak sing udah. Bagusan sing udah jong. Mana buat dia kare tuan. Oralah. 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 Masa bagusan sing udah bah iya jong. Cak tu sana didian dia nak. Kau tahun sebitak lah nyen demereng mandi lam. Lapa mulai ada jadi. Lah mulai kadang. Tindak kina sing kere magubengkon ke lawan. Lah mulai jong. Mending tuang ngocak je ke di ngaki. Tapi cang sing udah bagusan setua pelan setua ibadah nak abidan. Cang setua bagusan sing udah jak tu sana didian. Senika. Jadi cak pun Imam Ghazali tak oleh anilai orang lain ni kecelaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Fathullah Zaini, ajunan Kiai Haji As-Sa'adi, ajunan Kiai Zuhdi Abu Bakar, ajunan Kiai Haji Fathur Rahman, Kiai Amir Mahmud, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir, nuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci satu persatu, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat da setuju para guru seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, secara istimewa jajaran kepala desa sekesempatan mangken hadir eka dinto tempat, ajunan Bapak Syamsul Arifin selaku pemangku Desa Taman Sare,
Ajunan Bapak Henry selaku pemangku Tisa Lompong, ajunan Bapak Abdul Asyik selaku pemangku Tisa Nyapeken Timur, terjugan tak galib ajunan Kiai Sunaryo selaku pemangku Tisa Candi, dan seluruh jajaran tokoh masyarakat sehadir tak galib ajunan Kiai Nurkoning, dan seteja para sepuh, dan seteja para hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, secara istimewa sahibul manzil wa sahibud da'wah ajunan Bapak Muhammad atau Pak Abu Nahi sekeluarga. Sekesempatan mangken abadaaki acara haul sepertama Ki Kak Dinto almarhumah Kisnatun binti Muhasin, senomor 2 almarhum Muhasin bintul Hasi, senomor 3 Ki Kak Dinto almarhum Muhaitun bin Hamdullah, dan seteja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Bapak Abu Nahi sekeluarga, dan seteja bengasepo seteja keluarga kaula ajunan sampun seteh kalaben lengki arung bareng saat mangken samu ke seteja bengasepo kaula ajunan sampun seteh pada kenging pangaporah, pada kenging rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah kalaban takdir maunah inayah insyaallah kasarengan ridho dari Allah saat semangkin kaula ben ajunan di Allah takdir alengki abolong dalam kabadaan azikir da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Parlo kaula ben ajunan amuci ben asyukur hadirin karena mun beni keng marga pangajian majelis zikir katimangken secara akal tak mungkin kaula ben ajunan juk tojuk telot jam tak akulian sambil azikir ke Allah, tak masuk akal. Bener. Mun beni keng marga pangajian katimangken tak mungkin kaula ben ajunan pah nang ngilangker pah dubara azikir telot jam tak akulian, tak mungkin. Berhubung pada pengajian telot jam tojuk tak akulian keluar atau dus sing iba berkat. Ya tak todus lah tuh, rela keluar. Oleh keluar keng jak teng berkat teman keluar kada. Leleng cina ajunan nikai tu buaki bi kuste kanjing Nabi. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi. Lengki tojung ajunan saatan. Saatan ni ke beni sajam, beni sebitek menit beni. Saatan ni kabekto sesakoni lengki sakeja ajunan tempat zikir ketimangken gak dinto la tamassu qalaman wala taktubu harfan sampian kebetulan lah kartak ngibepen ben buku untuk nulis napa saya pada pak wala taktubu harfan bahkan senulis lo sempat saking dari sekejeng keng toju pak nyimpang sini gede maka cek pun Gusti Kanjeng Nabi lebih bagus etembeng apa jeng sunat saya burakaat hadirin. Ini kan tujuh sekejap benih saja. Paketin apa ajunan mulai gelak sampai mari dekit telur jam tujuh tak akulian sekali. Maka mun etre megencer naga din tujuh kubatir ajunan sedaja hadir ni bakal deti ahli swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Abu mun beniking pengajian gak tak kira napa boleh sampean haram bagi sen kumik tak mampu mempah telur jam surah zikir dia. Mun pah beda orang mere mau dipahjuk tujuh sampai 2 jam ada tak akulian sekali. Jaga ingit jaga. Mun benih kengit haram tak kira. Tapi makin kuda benajunan meskipun mungkin beda si terpaksa, mungkin beda si nyimpang tak nyaman. Toh kenyataannya tak akulian sampai 3 jam. Maka sateja kencerna ajunan gak dinto bakal tetilan jalan keselamatan panjenengan dari dunia kantos ke akhirat. Semoga segak dinto bedenah. Amin Allahumma. Makin gak dinto acara haul hadirin. Haul gak dinto maka pembahasan seberkaitan kelaban masalah alam barzakh. Maka mun akan dea orang seteh, mun akan dea orang seampun tinggal dunia. Maka kau leben ajunan kau tupa tepak kenengenah seeba has gak dintoh panapa ngangkui panapa pembahasanna. Karena segak dintoh. Hukum gak dintoh beda telok hadirin. Beda hukum akal. Beda hukum kebiasaan. Beda hukum syariat. Telok ni kebungkana lain rancang tak pada. Hukum akal, beda hukum kebiasaan.
beda hukum syariat. Telok gak dintok bungkana lain, rancang ben koncong lain. Manabi hukum akan secara akal kak, secara akal. Pak na pak saos, palah eyon talagi ke atas pasti geger ke bebe. Enggi napa enggi? Nika secara akal pasti nika, secara akal pasti nika. Pak na pak saos pala tepani aing bet. Nika secara hukum akal nika. Beda hukum nika hukum adat, hukum kebiasaan. Secara biasa, kebiasaan nah mun ondem ojen. Nika kebiasaan. Biasana mun abini andi anak. Nika hukum kebiasaan. Mun hukum akal pasti kak. Yang lagi ke atas pasti geger ke bawah. Pala tepak ke aing pasti becah. Nika hukum akal. Mun hukum kebiasaan kak dintolok nentok. Terkadang ondem tak hujan, terkadang panas terus. Yang jangan ring sumenep berapa itu beda-beda caruk mun hujan panas itu. Beda sampo dia. Mungkin beda senurai lembok. Mun aja ma buang king kata moyenai kok. Mun wek-wek amunnya sing malam king beda ring mate. Siapa mati aja. Cang siapa sih mun beda wek-wek pak. Beda ring mate. Punten hadirin punten. Cek torae buk. Saya ngajak ampun norai, gula sering ngebeda setiap acara mah. Cak ampun norai ketika dintok, mun sampian norai bekal tomi beongku beni marga wek-wek marga sampian andi persangkaan coba dek ke Allah persangkaan na sampian ni kebi Allah itu rotin karena Allah lakar ajenci ana inda zonni abdi bi sengko tergantung persangkaan na tangga bula mun isangka kapati enak pamate bingko makanya cak ampun andi persangkaan coba tak kenging. Tak oleh ngartiin mimpi coba, tak oleh karena mimpi ini kamu kadung yartiin coba ni kabekal tumi buka uring sa mimpi. Keng mun tak yartiin mimpi ni kata de artena. Maka Nabi kanjeng Nabi man ra'a ahadum minkum fi naumihi syarra pasera uring sa idilum asarin nangatela mimpi coba maka jaipun kanjeng Nabi falyanfus an shimalihi thalatha saampun ngiding tuli acopa kakacir telo kali. Sampian tedung paham mimpi coba buk maka arte kapan ngiding tuli acopa kakacir telo kali cuh celing takok laki na bededina ya hari muni tapok beni marga mimpi na sampian keng coba na tepak kalaki na jadi acopa kakacir telo kali pah adua Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam ya Allah dan kula nyuun raksa dari mimpi secuba mun sampian cak Arab tak uning cak Madura pada. Ya Allah, nyuun raksa dari mimpi secuba, nyuun jauh dari mimpi secuba. Maka dia pun Gusti Kanjeng Nabi, la yadurruhu syai. Maka orang sa mimpi cuba ni kak, keng kapan ngiding paha copa kakacir telo kali pah adua ke Allah. Maka mimpi ni tak kira beda artena sama sekali. Ada artena hadirin. Mun sampean tak percaya utiaki, beri-beri saya mun amin pegigi ipong kak keng kapate enah. Ku lekku pan mimpi gigi ipong kak sampean langsung seni kacopa kakacir paha doa. Maka pun tak kira terjadi panapa. Lo lambok rumit terjadi. Kula ben ajunan andi i'tiqad ben keyakinan dak ke Allah. I'tiqad ben keyakinan ni kabi Allah itu rotin karena Allah ajanci ana indah zonni abdi bi sengko tergantung persangkaan natan kabula kangko. Makana tak oleh ranurai cuba mun ka Malaysia tak oleh berangkat bulan tekepe ke tekepe tak oleh. Abangun Roma tak oleh bulan tekepe mun nabini tak oleh bulan tekepe maki bulan Dhul Hijjah tak kepe. Cagenda. Wah. Tak oleh. Ye? Tak oleh ranurai bareng setak saya, tak oleh. Jelas? Pon, beli boleh. Hukum beda telok gi, beda hukum akal. Gi. Beng sepeda motor mun tak ibrik bensin tak audit, nika hukum akal nika. Beda hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ni mun ondem biasa na king ojena. Mun abini biasa na andi anak. Ni hukum kebiasaan. Tapi lo seteja beda si abini tak andi anak. Beda. Nggih. Malah beda si lo biasa. Tak abini andi anak. Beda. Mun sebiasa, mun alake andi. Saya tak biasa beda. Tak andi laki andi anak. Tapi ni ka ibu engkalan buk. Mun ni kantukan bulambok siya doon ka engking. Nika cuma abah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini bisa terjadi, bisa punten. Senomor telok hukum syariat hadirin. Hukum syariat nika ma jaa anillah wa ma jaa an rasulillah.
saya datang dari Allah dan saya datang dari Gusti Kanjeng Nabi. Ini ke syariatnya mana. Maka telok ni kejak campur hadirin. Telok ni kejak pabolong lain. Mun abahasa perkara bersifat akal ngangku akal. Jeding dia beda orang apa anje. Tek kule mun ibu ka tak bisa keng beda orang nge idem. Ni kau hukum akal ni kak. Kak leku ojen apa anje kira-kira. Ya biasa lek mun setia suap je leku biasa na ojen. Ni kan cuma kebiasaan. Mun hukum kebiasaan pebeli dak ka urf kebiasaan. Keng mun hukum syariat hadirin. Mun masalah sedateng dari Allah. Akal cek rok nurok kebiasaan cek sabe tak ngerti kebiasaan dak ka hukum Allah ni kak. Orang mati aja ilmu kubur beda mungkar nakir. Pah mikir kuda ben sampean. Mungkar nakir dak remejek lo bengani gini. Nih keberarti hukum syariat di sampean apa masuk ke akal hadirin. Jelas. Nih kalau atemu kak cek lain. Dadi mun apa saka kudu sabe ka kenengen nak. Mun lo benga lain lopot. Ada suruh mulai kada kak ada. Ada deh. Saya akan apa, saya akan ngerti apa. Orang akan hukum. Imun-imun lobang tak masuk. Tapi saya akan hukum. Pula akan mun hukum kali sabar ke syariat. Ini ada iya maksudnya. Bahaya sampean kayak ini. Ini kamu sampai kena lemak ikan to ancur sumendek kayak ini. Payam mbak mulai deki. Damai kaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mun bahasa kuburan hadirin, mun bahasa alam barzakh, mun bahasa akhirat, kebiasaan ni kesabe karena kebiasaan tak ngerti dak ke akhirat ni kak. Hukum akal sabe karena hukum akal tak uning dak ke kuburan. Maka mun bahasa kuburan cek ngangkui akal, mun bahasa akhirat cek ngangkui kebiasaan. Tapi tengale engatna pada buna Allah, engatna pada buna Kanjeng Nabi. Mun syariat seebahasa, kutu syariat seabahas. Mun masalah akal seebahasa, kutu akal seabahas. Mun kebiasaan seebahasa, kutu ngangkui kebiasaan. Keng mun urusan syariat akal cerok norok hadirin. Makanya akhir zaman mangkene kan banyak orang nikah nyimpang, pah beda pemahaman tak sesuai ben ahlus sunnah wal jamaah. Gara-gara akal esabe ada ke syariat. Masa ngirim koncoran depak ke lung kubur. Ini kan berarti hadirin hukum syariat iyo korban akal. Mun yo korban akal ya tak bisa kak, tak bisa. Jelas? Paham iki? Makanya mun urusan akal tore pembeli ke akal, keng mun urusan akhirat, tore akal sabak tore ngangkui iman hadirin. Karena ada orang seoning ke akhirat ni kata ada. Saya beda orang oning akhirat. Ada. Saya beda orang oning ke alam barzakh. Munakal tahun ini bahasa alam berzakal deh. Pabeli napa digunakan Kanjeng Nabi, napa digunakan Allah. Tengku kitab je, tengku akal. Karena masalah berzenik ada orang tahu hadirin. Karena sampai makin tak ada orang mati udi boleh. Ada. Bodoh tak. Mati udi boleh. Kasegula teman mangki penjelasan mana tak keliru pendapat Imam Al-Baijuri. Aslinya benih mati udi boleh. Lah kalau kita mati roka. Gimana kayak ngudi boleh, bah dia cuma nepah ngucap, anu malaikat salah nyabut itu. Bisa malaikat salah nyabut ni gede rem ceritanya. Cek malaikat ni kejabun Allah. La yaqsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La yaqsunallah tak toman amak siat, tak toman nyimpang, tak toman tak atoro dek kusteh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ben malaikat pasti ngalakoh panapa seeparintah sareng ajunan epon kusteh. Malaikat salah nyabut nemu di mana malaikat salah nyabut. Kan tuh di sana apa kata? Taman Sari. Ada malaikat salah nyabut nih kak. Tetapi kesamate udi boleh tak. Kepun Imam Al-Baijuri ini kebeni mate. Lakar kita mate keng nyabe lah tade. Tek-tek tak aguli. Tek-tek nih lagi. Takut tempat tek-tek tak aguli kak. Nah. Beri aja bahaya kira. Dua kan jana sambian nih. Lapa mulai kada berdua deh kak nih. Ada bahaya menterus akhir.
Oh, berarti lah dua di nak sida iya ni. Lah iya kan beda tek-tek beda ketek kan lain kan. Tek-tek ben ketek kan lain. Mun saya atasnya mana ketek kok. Mana sungapon. Saya baba saya ketek kedua. Saya atas ketek. Pada bahasana tek-tek kan tu mana gulir kan. Sumenep tek-tek ya ki. Oh ya pada. Ketekot. Tek-tek. Aslinya kita mati ya pun Imam Bejuri keng nyabe enten tak aguli. Tek-tek ya tak aguli. Kita mati aslinya. Makanya Imam Hatim Al-Asra madhebu mayyit nikah epa kontuli rabetin nikah idza mata. Ngakui fi'il madhi. Tajhizul mayyiti idza mata. Mayyit tuli rabetin idza mata mun la jelas mate. Dadi mun era betna kudu pa jelas mate gendumun kalau keng nyabah tak boleh tek-tek tada cender pandiki. Takok pada ben kasus Tanjung Bumi lembo. Minta tacin oleh separo mate. Iki ba kata ni nai pandiki pan saya ramuana pah melak dia. Pan melak pah ngocak kemakarina tacin. Mau di boleh, beni odi boleh lah kar kita mate, keng nyabe lah tada, keng tek-tek lah tak aguli sini gila. Makanya pajelas mate gelumun epan diina. Ma epang kijak jelas mate. Buk setokang bede tanda nak orang mati ni kang nganyep. Uni nganyep tak. Napa nganyep ni kang? Celep. Ngacep. Napa ngacep? Celep. Napa celep? Ngacep tak mari magi kiamat mundur ya. Napa ngacep celep, napa celep ngacep. Cia. Beden ni ke cia celep ki. Dadi mun epandinah raga gelubuk. Mun celep berarti mate. Mun anga cami tokang kage bu. Dadi mun mate celep, mun odi anga. Mubudu kapi bini ingre kak. Mari ya boleh deh. Ni banyak tong gele dina ni. Paham jelas ki. Ya kan didik dulu makleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak ada orang yang tahu barzakh itu di mana, gak ada yang tahu. Al hayatul barzakhiyah kaudian barzani kemerdekaan. Ada ringoning hadirin. Sampai makin ada ringoning. Karena tak ada orang seentar ke alam barzakh awali boleh untuk menjelaskan. Ada kak? Tak unik. Maka namun bahasa alam barzakh akal sabak cerok noro akal tak tahu. Kebiasaan di mana beda biasa nama mati di boleh. Kebiasaan tak tahu cerok noro. Mun bahasa alam barzakh tengku syariat, tengku katina pada guna Quran, katina apa debuna kanjing Nabi, katina apa debuna para alim ulama hadirin. Mun ngangkui debu setelok nikah. Kau leben ajunan tak kira kelero, kau leben ajunan tak kira salah. Keng mun ngangkui akal pasti kelero karena akal tak ngerti ke akhirat nikah. Mun ngangkui kebiasaan pasti salah karena tadi sebiasa abadi boleh dari akhirat nikah. Makanya kotungang kui hukum, ngak napa hukum nikah sekotu percaya nih. Artinya kotungang kui iman kaula anjunan. Jelas? Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas ke? Pon, makin senikah. Terus kalau membahas masalah alam barzakh akhirat ben sekitar. Kula ben ajunan ni kasih selamat saya rabu dia. Le. Ni kata bangki kan. Tak bangki jebon ki buru. Akal tak bisa memprediksi. Beni kapan asurbanan bah selamat beni. Beni kapan acara bah masuk surga munda iya acara bah tahu siapa jeng mai. Tak bangki hadirin. Saya rasa selamat. Tak bangki kak. Selamat ni kata bangki. Napa orang setampa ala ko maksiat sebenarnya seselamat? Napa orang setampa ala ko ibadah sebenarnya seselamat? Tak bangki. Bersitung ulamanya mana kiai bersiso. Andi santri sabita kebu. Tapi mati nak bersiso mati kafir. Santri nak rata-rata dadi waliullah. Keng bersiso mati dalam keadaan tak abek iman Islam. Ke bersiso itu waki bi ulama tak toras sesekali ke swarga, bentak ke ongke di neraka. Mentir selamat tak orang taman sari. Amin. Sementara cepon kanjing Nabi Bani Israel bedereng bini pelacur. Pen malam azina, pen malam azina, pen malam azina. Keng toman nginumin pate hadirin.
Allah makumpul para malaikat, ishadu ya malaikati inni qad ghafartu laha. Saksien malaikat ring bini seazina ben malam dibiko esapora gara-gara nginum tang makhluk siya mapate. Azina ben malam nginumi pate sekalian langsung masuk swarga. Padahal tatangga ngucap orang bini bengkes, orang bini kurang ngajar. Mi salamet mangkana rahasia ta uning sedetilan jalan ridho na Allah panapa, sedetilan jalan benduna Allah panapa hadirin. Keng cuman jak kalak lurus bu. Cang sapa kana ko cang make zina ben malam kurang nginumi pate esapora iko. Oh imun daya kena mayu ngobu pate telo eko. Benih sanika maksud tak kaula ben ajunan di kanjing Nabi pesen la tahkiranna minal ma'rufi say'a. Saya cek pengen tengaki kelakuan kene. Karena tak pangki dari sekene ni ketetilan jalan selamat hadirin. Saya cek pengen tengaki kelakuan tu sama kene kene. Karena tak pangki kelakuan tu sekene ni kengibadah kependuna Allah. Ibadah cek ngin tengaki makene kene lebet yembong beda betok penyimpang sedih kakak. Kita emang kelaban menyimpang betul hulaban sampian selamat. Mandi jeding, beda ngirengi, otaba beda kecua agentang, abali tak bisa tekuk so ngutap becek. Niser napa boleh ngirengi nani keki bujang. Rombongan sembian nih. Hah? Oh pada bujang kali. Pelamun bujang ampu akan tanggi jeding sampean. Maka Nabi orang lambakan mun beda duri jalan penyimpang, mun beda beto jalan takut orang tapak-pak penyimpang sini kena. Sampean asa pedaan hadirin, asa pedaan jenuh-jenan pah beda kata, palopod di ban ruang ka. Beni pah poloros nga tengah nalu. Cedek ngebas conge kok. Bangki kelaban kelakuan kini ni kehulaban ajunan tetilan jalan selamat di akhirat. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Pasir selamat. Tak bangki hadirin. Cang sampian gula penceramah masuk surga. Tak bangki keng menter engki. Agila. Sampian menter masuk surga. Haji mun sampian amin mun kok itu aki agila ki buru kepen tong benti suring ara. Tepak garing pedina deh. Reken surga ketibin nang kota ibrin sakande deh. Ngantar pada selamat. Amin Allahumma. Tapi bangki hadirin. Saya beda kiai tak kiai ni kemun sumenep taman sare Madura ni ke beda kiai. Mun ka kuburan ada kiai kak. Ada kiai kak. Tak usah kuburan ke Mekah elang kiai nya. Ikan tu kiai rajo mun lebut mencungkap orang. Coba atau wap ya tak bireng jelang sokona. Bekanang kiai hadirin. Napa na boleh gelem kopur. Itunya mangken neka beda jabatan na tengki. Satu kali tanda tangan 50 juta. Mati apa na boleh tanda tangan na. Maki benang tangan ngoreng tanda. Bener. Tak bisa nga. Tak bisa. Tak bangki mangkana. Saya rasa selamat. Tak bangki. Napa saya atas. Napa saya bebe. Napa saya tampak bagus. Napa saya tampak cuba. Pada tak oning hadirin. Buktena. Beda orang bagus ke bersiswa masuk neraka. Beda orang juga cuba azina Bani Israel ben malam masuk surga. Tak bangki. Makanya cek pun Imam Ghazali. Kau leben ajunan. Tak boleh anilai orang lain kak dia tu cuba. Tak boleh. Kau tu anilai orang lain ni kau bagus. Tak bangki ben orang tua. Bagusan embaji ya ben kok. Mak bisa cong. Keluar nembak siapa jeng. Cek embak pelambuk siapa jengnya. Engkau siapa jeng anyar. Senikah. Embang atelak sing udah. Bagusan sing udah jauh. Mana boleh kare tuan. Oralah. Masa bagusan sing udah bah iya dong. Cak tu sana titik anji anak. Kau tahun sebitek lah nyen demereng mandi lam. Lah pemulai are. Ada jadi. Lah mulai kadek. Tindak kina sing kere magebung kono kelang. Lah mulai jong. Orang tua ngocak je kayak dia ngaki. Tapi cang sing udah bagusan setua bulan setua ibadah na abidan. Cang setua bagusan sing udah jak tu sana didian. Senika. Tabangki ben kiai, bagusan kiai ben kok sering tandir ya. Kiai ngakui ilmu ibadah abek yang rok noro aki tak tahu je tepak je enje. Secang kiai
bagusan ring tani ben kula si kiai. Saka dinto kiai, bagusan ring tani kasama ke dosa lo etoles bi malaikat. Jek tak tahu jek dosa. Lah si kiai ngak kula ni kalau tahu dosa ki kelako. Niyo te ko jak. Kayak neng kok ibu dosa abi dia. Jadi cak Imam Ghazali tak oleh anilai orang lain ni kacelaka hadir karena tak bangki saya rasa saya bagus malah kau tu nilai bagusan jua mak le abok tak andi perasaan sombong bagusan dia akhirnya orang selamat nikah orang si bisa anilai orang selamat tan jena orang celaka orang si anilai orang lain celaka ni keking celaka tibi hadirin jelas bon makin sini kah jadi mun ke alam barzah ada orang tahu mun ke alam akhirat ada orang ngerti keng kula makin ngabele ciri-ciri nggih tanda-tandanya orang selamat itu ada kita tidak ada yang tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka cuman meskipun kita tidak tahu ada aturannya ada pemide jadi nak ya lagi di ngakir apa sepenting ngerti sampean. Bemakai lagu cak Inggris mun sampean tak ngerti kan repot. Oke ladies and gentlemen. Dan mbak apa je dong? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda toranah, beda tandana orang selamat nih kan. Kenapa tandana gue makin ngebeda? Orang segi odik nih kan, pangki, beda tanda najak bakal masuk surga, beda. Orang setempo naseta, beda tanda najak nikah bakal masuk surga, beda. Orang sela ampun mati, beda tanda najak bakal masuk surga, beda. Telok tanda ni bigul eka beda, tanda orang segi odik bakal selamat, tanda orang semate, mayit semate bakal selamat, bentan tanda orang lamare mati belambe, keng pakun pangki cek selamat. Bigul telok nikah mangken pada pak. Setelok nikah perengaki menterteti tambana pengetahuan menterteti kemanfaatan jadi peleman dari kanto beda oleh na sambian bu jadi benih karo apa kana tahu lebur le benih sanika tapi peleman mau ditanya lagi nah apa le gundung telok kak lese jijabah dia jika saya pada Pak Ari telok ribu, mau nanti nak. Namun dia kada pada kalau. Jadi deki mon Pak Ari lagi. Apa le? Telok. Apaan le? Dia kalau pay tapi. Bon, adakah tanda orang selamat? Ada. Saya akan bercerita ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, berilah saya satu amalan. Idza amiltuhu dakhaltul jannata. Kula beriin situng kalakuan kanjing Nabi. Sesitung kalakuan ni kemundi kula ekelakoh, kula bakal masuk surga. Itung bae, mun benyata kau tak bisa kula. Itung bae. Saya mundi kula ekelakoh, kula bakal selamat masuk surga. Kanjing Nabi pada busi nikah. Kun muhsinan. Kaki terus selamat tak? Iki ya Rasul. Situng, iki. Ya ada kelakore. Kun muhsinan. Kakek pada di orang bagus. Itu ketok aja lah. Kalau bagusnya masuk surga. Lah cuma bagus. Cuma bagus. Kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah. Bagaimana caranya saya tahu bahwa saya itu orang yang sudah baik? Mun kula tero ninga kula nikala bagus na banten, kula nikala becek na banten. Da remah cara na kanjing Nabi. Kanjing Nabi bah jawab, sal jironak. Tanya aki kata tetangga aja lah. Apa yang tetangga na kaki? Muncang tetangga na becek, swarga. Muncang tetangga na meler, poton. Jadi kakak ki, gempang tak gempang? Gempang teori keng laku na berak ni kak. Jadi yang bagus saya kobi tetangga bagus ni ke berak hadirin, berak. Karena bisa saja cang gula bagus, cang goreng belum tentu bagus. Tak? Karena penyakit hati ini kecapun Imam Ghazali tak pada ben penyakit dohir. Lain penyakit hati ini ben penyakit badan, beda telok bidana. Mun penyakit badan, dokter banyak
Sampean sumenep spesialis mata, spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis kulit. Mun penyakit luar dokter banyak, keng mun penyakit ateh dokter tade. Teman-teman kita bacaan spesialis pengobatan penyakit ceri. Dokter siapa sih nampak cerik? Dokter cerik sekali. Spesialis penyakit hasut beda. Ada dokter sampai makin. Nomor 2, penyakit dohir nih, kemun penyakit badan, orang saya teman penyakit tokang, orang lain tak tahu. Sampian mun bitun butun, sampian tokang, tatang kemun tak ibrik tahu, tak kira tahu jadi bitun butun. Penyakit ateh sebaliknya, seandi penyakit tak tahu. Orang lain tukang kapi. Orang sombong ro tak tahu cak abang sombong ro. Orang tahu cak sombong. Orang cerek tak rumah saja abang cerek kesah. Setukang jak cerek tak tanggen. Jelas. Makanya repot abah hasngan ikan itu tadi. Cang Kanjeng Nabi muntro tahu kaki bagus sapan saljironak tanya ki kata tanggena. Tak gempang iya ko bi tatang ke bagus. Cek pun gi buru. Tor kadang abah tak rumah sah coba bi tatang ke ini lain coba. Tapi sepentinglah usaha bagus, kalau usaha aja buambu. Kalau usaha aja buambu insyaallah ada pak kiyak. Cek dengan aing boy nyap-cap cetes maki betoy pecol bengkok. Cek buambu lako bagus para kelakuan bagus kalako kapi. Beda orang teng nate ngebrek bi sampian tolongin senika. Beda orang on brek bi sampian kandoi Pak Abid. Hari lagu nengar hari kak deh. Makin le je. Kan beda kan orang yang lebih on berdua ikan doy. Entek gelu mau lihat buk. Iya nak. Entek gelu kok atanya. Aku canggih kerja nak kakir. Aslinya benih perlu anyak tanya keng mak lejen berdua je tak. Beda kak. Abu Allah. Mik kena Taman Sari tu. Sepentinglah aku bagus hadirin. Sepentinglah aku bagus. Napa sih bisa bantu lagi kau orang? Bantu lagi pun bisa. Mun makin tak yang bagus pelabu dan inilah bagus bi orang. Mun orang lah akan bagus, makinlah orang ni kalau mati pah ikasan bagus. Selamat kak, amin. Ki oding bi tetang ke tak yak ko jak bagus. Keng pan mati pah yak ko beda kebagusan saya terima. Selamat. Kanjeng Nabi seadabu, hada ma'at naitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Mun beda orang mati lah mati. Pah bi tetang ke kerasan bagus. Swarga deh kak. Benih kerogi oding. Orang kalau mati. Keng bi sio di pagi kerasan bagus. Duh kak tuan saya mati juga menah arap le. Orang bagus cek bagus. Iya le kak tuan juga bagus. Kuku to mana kemiani masjid juga ya kak. Contoh. Iya salah kau orang mama betul. Iya le mama betul. Benih kalau kau orang makai ero mana cang bini aku teman dengan yatas juga ya kak. Akhlak maksud tahu. Maka maksudnya makai kabini na makalan sini kedan jalo bah cengaraceng dek yeru. Era sini bagus hadirin damate. Kanjeng Nabi adabu hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Orang mati seera sini bagus wajib masuk surga. Kanjeng Nabi adabu. King orang mati seera sini coba kudu masuk neraka hadirin. Makanya usahakan kau leben ajunan tori usaha beng sebeng untuk jadi orang bagus. Karena orang se predikat bagus kak dinto jamin bi Kanjeng Nabi bakal selamat. Carana kudu iya ko bi tatang kerja bagus. Makanya madura mayit kapan mangkatakan ero saksi bagus genduro kak. Nah langkong mangken almarhum Sedewon berangkat tidak ke tempat pasarinan terakhir sebelum berangkat dan kuna nyoon persaksian dek ke anjunan saksi yakin almarhum orang saya engki beda sini kan Taman Sari ini. Apa mi parlo saksi dari tetangga karena maro al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Mun tetangga lang ucap bagus di Allah tak usah tiku aman langsung tulis bagus. Apa napa? Antum syuhadaullahi fil ard karena sampian saksena Allah sebeda bumi. Makanya napa cang tetangga orang ni kah? Makanya tori usaha apa bagus. Kanjeng Nabi seajamin mun beda orang ni kah iya ko bagus bi orang pakun masuk surga. Ya ngak ring Taman Sari nih bagus napa tak bagus? Nggak makin sadir nih bagus napa tak bagus? Mun benikeng martaat, mun benikeng marga ati na sampean bagus anu napa ada ente sampai 3 jam kak? Bener. Cek benikeng tak repot sampean, benikeng tak lesoh, benikeng tak payah hadirin. Tak mun zaman kono beda acara abe entar keng tro ka dan pulan zaman lain. Mangken cek tak abi ka abi cek eureun ibung kono sampean tenggi.
Epok tekun kulkas saja makin nasi kulkas belajar. Tangki makin saya tabi ke ambil dan mi entar. Nekana hajar tuan rumah Pak Nahi, Pak Abu Nahi, abada aki acara. Makle sampurna iyen tari bi sampian. Kholil Yasin jauh dari Bengkalan kak. Keng tapi tak berpengaruh ke acara makin. Kholil Yasin make tak ada tengah. Kor sampian rambingak ni ke acara pakun sukses, pakun bedetahdin. Berkat pakun tade. Kita iya men entar. Keng Kholil Yasin make de tengah. Kholil Yasin entar. Keng sampian tade rabu. Burung pengajian. Berkat nakare asedia. Terop lagunteng sound system. Gung mona la solawatan. Kholil Yasin la dateng. Sampian tade entar. Akan de terpal je gulai. Kan tak kira pidato. Jadi makin sampian ni kak. Lah jelas bagus, mun benikeng bagus tak kira entar hadirin. Menteri terima. Kila ten genten seni ketore kak, beda tentang kentar mi pola amal selain tak terima, mi pola nekani hajar tuan rumah makin ni kesampian kecilan cilin terima. Kan tak emang kini kelakuan hadirin, kelakuan ni kemangkan aja kaja. Mun tak tega doa deki sing ngajak agin jegan. Bila lebih gelak kan mari buka ben Fatihah kan. Jadi mun tak tega tutup cak nyimpang bu. Mun dibuka kita tutup cak kan nyolongap juga. Jadi ni pacik dia yen dina ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi orang ni kata bangki, saya rasa selamat, saya rasa celaka. Keng beda tandana orang selamat ketika odi. Kenapa tandana? Jadi orang bagus. Ni kata tandana kak. Jadi sampean ni makin mentero oni nga. Ite ku tak usah teku tentang tak usah nilai orang nilai yang orang kau nilai bagus apa nja ya. Senika. Sampean ni kamun beda situng tempat, orang ni kan lebih lebur sampean beda apa tade. Karena orang ni macam-macam kak. Beda orang ni kamun tade ika kerongin, beda. Beda kapan datang, ika cermet dia, gila datang dia. Kok mau dia boya kok. Beda sesenika beda. Beda. Tengok, teman tempat kasih dia aja kak. Berarti sampean ni termasuk kelompok malaikat mandik mundur ini. Jadi mun mah. Beda orang ni, kayak kata aku, ibi orang hadirin, kata aku. Beda orang eka seneng nyelege atau lebur mun beda orang ini kemungkinan dena celep. Mungkin orang ngalem mungkin napa senika. Antar kau leban ajunan sareng Allah tepak kau orang sebagus sehingga kau leban ajunan selamat amin. Pon nikatan deki odi ki kengai buk kengai. Mae pangki jak selamat. Di tatang keikhlasan bagus mun tatang gelang ucap bagus nika ampun ahli swarga. Kanjeng Nabi sak debu tak mungkin lopot nika. Kula akan ke syariat sama depak kanjeng Nabi. Benih Kholil Yasin benih. Maka pasti tepak nih karena ini kebeningan kui hukum akan, beningan kui hukum kebiasaan, tapi kan kui syariat. Saya bahas syariat, sehingga beda syariat pasti oning. Mun sepeda nih kesema keluar Yamaha, buku panduan dari Yamaha pasti tepak kak. Keng mun buku Yamaha, buku panduan Suzuki saya keluar, remek rantai Yamaha dia. Tak pada soalnya. Jadi mau sama keluar Yamaha, apa buku panduan Yamaha pasti tepat karena seagabai sabri peraturan. Mun syariat Islam saya bahas, debuna seagabai syariat debuna Allah ben Rasul saya bahas, saya keluar, mereka pasti tepat, pasti sesuai kelaban ajaran Islam. Pon, mereka yang pertama bahwa orang gak dinto bakal selamat. Pangki ketika kiodi, mun beda orang bagus, bahkan ditatang ke sampai iya kocak nika orang bagus, maka gak dinto orang selamat. Menter tepat ada saja hadir saat makin. Amin Allahumma. Pon. Nomor 2 ketika mati, ketika sedang. Mereka pangki jak selamat. Sampean buk, munu kuireng mati ku deku torain. Kanjeng Nabi ada bu. Tena mayit neka beda telok tanda. Neka mun sampai telok tanda neka beda salah situ ngaka orang si ampun mati. Orang neka yang selamat. Torain. Pertama, irkul jabin melona deui. Ketika mati mayit neka deui na becakan to neka bu. Lok kutu melau sara baca deui nih kak. Nika cek pun kanjeng Nabi tan dekeng mata ada husnul khotimah. Sete dalam keadaan kenging rahmat dari Allah. Mun beda orang mati tengku deui na. Mun deui na melo maka kak ditokeng selamat. Pertama. Nomor 2 wadarful ain becana tengal. Sete ampun tengal le beca. Nomor 3 wantisarul munkharib sekara elong. Mergeng jangring bengkanan. Pan mati elong apa jen raja lo bengan. Ong beda hadis ini kak. Ong gua nik mun ki odi ing biasa kak.
Jamun lakar ki oding mergeng mati na mergeng pak kunya mana ni. Ni kata ning kagabay bu. Lo bisa kok mergeng ni sana makan ni lo. Lo bisa makin pada dia lo kena selamat sampean. Beni urusan bi orang dia urusan bi Allah ni kah. Di tikku mate deui na melo. Keng mate na mate Roma. Melo deui na le. Mate di mah robue pasar jualan. Ya melo makin ramun mate pasar jual. Ya mate na mate bengkona dalam keadaan sa biasa pak beca deui na ketika mate samarina mate deui na melo hadirin kak dinto cepon ulama dari hadis Gusti Kanjeng Nabi Erkul Jabin perlu na deui ni kana aki ca orang kak dinto mata ada husnul khotimah akhirina aing tengal pada dan kula teman uning videona Al Ustad Arifin Ilham ahli zikir kasa sesuara nebek perat dan kula uning video na hadirin ketika saya ke video na ipasemak ternyata agili aing tengal kak pada ben semolar dan kula jelas niku video na Ustaz Arifin Ilham ni kak video jenazah nama yiddah dalam keadaan saya ampun dalam keadaan itu poe labun pote tapi tengal la pekun beca bahkan agili kaya dir engna tengal lah Ustaz Arifin Ilham ni kak ni katan deja orang selamat hadirin keng coman tak langkong mun beda orang mate pah si telok ni kata de beni celaka deui nah kering tengal lah kering elongah pakun herah neraka kaki jego punten benih korsa nikah karena tan jadi kebeda si etampa aki beda si lo etampa aki apa napa senikah hadirin terkadang beda orang ahli maksiat ampungi cuan rebo deh ampungi cuan lanas tapi beda situng amal saat tiaki orang nikah selamat jadi makin selamat di Allah tak pemelo deui na. Arapa? Ulan ki oding padeng ka orang ala kutusen. Mangka Nabi Allah tak pemelo. Karena mun deui ni pemelo orang pah ngucap, ngicok lanas masuk surga kana eka. Jadi bi Allah terkadang jadi sampean mun ningali orang cepon ki buru pak. Ngicokan lanas, otabe ampo coba lepak kering, tompes beduk lanas di neraka. Tak oleh hadirin. Apa? Karena bisa saja orang sepadeng coba ni keandi kelakuan bagus, sekelakuan bagus ada tiaki orang kak dinto selamat keng kuda ben sampean tak oning pada ben orang bini Bani Israel seazina ben malam gara-gara andi situng kelakuan bagus bi Allah masuk surga. Jelas. Jadi mun beda orang mate hadirin pah tanda bagus sekak dinto tade cek kormo-kor kabele celaka bisa saja nih tanda bagus bi Allah tak padeng pelan orang ahli maksiat. Karena mun pah ahli maksiat beda tanda bagus orang coba kapi iya karena anu cuma masuk surga gampang ngicok mayu kok jelas tinggi nek tanda si beda ibadan beda tanda berkaitan kala ben bekto napa mate tepak malam Jumat atau besiang hari Jumat nika selamat tapi besar til iman orang kudu orang Islam nika mun reng kafir make mate tempon Jumat enten lo kira selamat. Orang nggak Islam, saya tidak tepak malam Jumat, atau besiang hari Jumat, tadi yang selamat nih kak. Kanjeng Nabi ada bu, yurfaul adab, amman mata yaumal jumu'ah aw lailataha. Mun bada orang mati tepak ke malam Jumat atau besiang hari Jumat, maka orang nggak dinto mati dalam keadaan, yang kak seksa dalam kubur. Dan gula teman mengki keterangan dalam kitab, mana kita kalib seada bu Syekh Taifur Ali Wafa, nika teman ada bu, orang sete malam Jumat atau besiang hari Jumat, gak dinto selok. Terasa siksa kubur benih cuma malam Jumat sampai hari kiamat lo tapangki ben siksa kubur sama sekali. Terus apa tak terus mati Jumat? Terus apa tak terus mati Jumat? 2 malam. Di sepon terus mati Jumat. Makin ada apa? Iya kan ki 2 malam ki. Rebu Kemis mangkat pas. Haji ya sampean running terus mati Jumat itu aki tak enda benih Jumat 2 malam Jumat budia lagi kak keng menter tepak ke malam Jumat tabe siang Jumat keng cak bareng ten genten gitu. Jadi Jumat ada 2 Jumat pole 2 dia Jumat pole 2 saya ngobur lagi nah dia tak repot kak itu mangkat ke 2 mun tak mati cekel. Sete tepak malam Jumat. Bektona samarina maurib malam Jumat hadirin. Dari samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Mun beda orang Taman Sari wafat. Bektona
antara samarina maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Antara bekto ni kamatena. Jumat ki laku, Jumat asar, Jumat pokong ba'da maurib malam Jumat sampai sebelum maurib malam Sabtu. Orang ini kageng selamat mun sejati ni ka orang Islam. Mangkana kak mun sampean ku leku kemis kol empat lemah lempah kelenger juga aja kak. Iya pula ada pak kabek de maurib deki juga aja. Mun ki bisa juga tengin ente deh ya. Ya mun tak kuat toro ake kak ya. Kayak mun ki bisa juga tahan mi pola mate marina maurib lagi kak. Jelas ki. Jadi mayit mi bangki jak selamat eteng kudi mate nah mi bangki ni kak. Sepertama beda tanda becai deui nah. Tanda becai eteng ala otabe sekera elong. Otabe enten beden tanda tanda keng bekto na tepak ke bekto seemul jaki Allah madam Jumat selamat. Otabe se nomor telo. Enten salah tak malam Jumat deui na punten tak beca tengal tak beca elong tak sekar. Keng sebelum se teki sempat maus la ilaha illallah. Ni ka jamin surga ki bi kanjing Nabi. Kanjing Nabi ada bu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mun beda orang Taman Sari kalimat terakhir la ilaha illallah pah mate lo ada kan boleh. Nih langsung dakhalal jannah. Tak burung pasti masuk surga. Mangkana kak kau leben ajunan budian mun sake, ajunan mun budian songkan. Mari adakan deben orang tutup di sampian. La ilaha illallah. Pah beda orang entar. Kak saporana kak ya kok banyak susah. Iya dek batang sapora mentar beda selamat. La ilaha illallah. Pokoknya setiap debu tutup kelaban la ilaha illallah. Karena tak pangki kuleban sampian di dematena. Saya kocak kalimat la ilaha illallah kalimat terakhir nih kalau ketua bareng. Beni pah la ilaha illallah pah mate beni. Make la ilaha illallah mangken saada bu mate na leku duhur. Sepenting dari la ilaha illallah ke duhur lo cak ngucak lain ni ke swarga pun. Muni surah bareng tak bisa bu. La ilaha illallah. Ya deng mate. Aku tak Indosi arjinya. Oh dengan dosiar no. La ilaha illallah. Ya nak kena rembukan ben malaikat mendai. Di mabadan mo tak ada. Saya kocak kalimat terakhir la ilaha illallah ni. Kamare la ilaha illallah kak dinto tak cak ngucak lain sampai mati. Maka namun berdereng mati talken buk la ilaha illallah. Terus kadang ngembuk ni sana tak nalken pahikan doi. Le enak kan kok ya. Engkau misna ya. Kakek beda saya iya bu. Allah Mona kan de tempo lagi odi ro kan de kapihi. Mon la sekarang ngak nikah cek beki kak monikan de kak cek beki cek pasibuk ring semati ya. Cukup senikah. La ilaha illallah. Cek beki kan de lain. Mak le noro. Mon la noro. La ilaha illallah. Ambu pon ambu cek terus aki. Maca aki Yasin, maca aki Ar-Ra'd, maca aki Yasin, nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah. Maca aki Ar-Ra'd, liyushila alaihi khurujur ruh, ma'alaikum pangkeluarannya bah. Mari maca la ilaha illallah, baki akan dia boleh semati. Mu, mat, sin, da, ni, us, ti, pahikatwe kabinaan ang roh. Di sampian, marang ngucak polek, pak. La ilaha illallah. Mun lang ngucak ambu tak usah telken. Paham bu? Buni pah telken pah yonyeng tak ambu sakalir bu. Ngak dingkak kiro wah yonyeng. Cok sampai pandi pa kuni telken tak ambu sakalir. Allah. Allah. Buat tuh. Allah cek juga cek pun ulama launan cek tak santak ring mati aja lo tengel cek juga aja sekalian mulan rok bunte ambu jaga kita kok akan lain paham sini kejarana benih bah yonyong bah tambu sekali boleh gik laku sampai duhur kapan les bah ngucap kente buk apa tak lemate kok tak lemate cekel bu. Jelas kaki. Pon, mek temu cek semati selamat teku.
Mun beda telok tanda ibu atina keng selamat. Ota betada keng mati na tepak ka malam Jumat keng selamat. Ota bebeni malam Jumat keng sebelum sete asango la ilaha illallah. Ota be nomor 4 mate dalam keberadaan syahid fil akhirah. Nah apa sete syahid di akhirat nika? Man mata fi talabil ilmi. Tempo na ngaji juk tujungan nika bah mati robu. Nika langsung syahid fil akhirah selamat ka. Boleh. Man mata bil hadam, mate kerempak bereng bera lako ke Malaysia pah ke kerempak kokor di lantai 10 pah mate tatabrak langsung mate ni kaji pun ulama syahid fil akhirah selamat dia lebet yembong ke keri poklot mate poklot satrek reka ja mun poklot situng keker bisa mati jadi remading sampean tiba ada orang lebet atrek muak poklot satrek dia iya. Ada Pak Ambu di grup reja mana. Tinta usah organ ku lekku ni mana kiba boleh ni. Ulekku mana pidato budi ni ke hula mulia ko itaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasera boleh orang mati syahid fil akhirah. Man mata tulqon rembi pah embuung se mate syahid fil akhirah. Berdereng bini rembi pah embuung mate makanya kering bini se mate dalam keberadaan rembi ni syahid fil akhirah. Itunya rabati biasa ya akhirat tada hisab ku sampean ada pertanyaan langsung sampai ke surga senika keng tinggal manter mati asa biasa tenggi ibu takut lagi nabi ni boleh benih anak ni kemelas mun tinggal lembu kak anak ni kemun tinggal bapak teti jatem tapi lo melas karena saja teti jatem jadi beri ibese bi orang mungkin apa mungkin compok bulan ni kan mun muharraman kasa mun muharraman nika kan tem jatem beri ibese ni kenyan selain tak jatem rongkok jatem mengarai kok saja tapi mun tina embuk ni kemelas hadirin melas makanya lakar bi Allah sini kah lakar bi Allah mak kam ni kasi mati ka ada ni kebiasaan benih embuk tapi bapak anak apa aja ge maslahat anak karena anak ni kemun tina embuk melas kah mun tina bapak punten lo batem melas apa karena perhatian embuk ni ka tak kira auba nggih napa nggih embuk ni kah laki na mati neku anak mun beda orang ngabi nah anak saya pak ada sampian mun siap nerima anak gula kak siap nih serbelas ke anak gula pada ben ke anak tibi yang tore keng mun lo bisa saporana tak lak selak ay kok udah iya sampian buk hebat laki lah mate keng anak ki keni mun tak siap nerima anak tak lima laki ki pekun maka ada anak cak ni kengupload status saya bertahan demi anak-anak bukan demi enak-enak kok bener buk laki lah mati orang ngabi tak koro gelem keng mun seeda je sabar ya bu apa na boleh bini na mati tak bini na boleh bini na odi bini na boleh ya wah ada ya sagel boleh dah sagel roh aja kan riak boleh deh apa na boleh si bini mati tak bini na boleh si bini ki odi ini ya boleh tak keng pulang takwa tak kok kasih tua aja maka sini kumek wadah lah. Kenapa ada janda pirang di nang? Hah? Oh kuda yang mana? Siapa semenjak kuda yang mana? Mara betul jaran bikok kan? Kuda mana kuda? Ayo pola beda sendok nek. Hah? Malah tak uja gula kumun koncongan sebenarnya pernah mulai kata Mansari kok. Pak Gelebun nyabek kakak mari gula. Surat jile ulah. Di nama kita pati ratin kalau semua polem podik jiddi kok jangan. Sejam lah nak. Ya kita mari, ha? Ayo. Lanjut. Tunggu ini lanjut dah. Lanjut KUA ada teman.
Pon, jelas-jelas magi sambil kerja tak langkung seporan nak gi. Belum ada apa poin-poin ai beli na boleh tak kelopai kak. Akhirat ni kada ring tahu, alam barzah ada ring tahu. King di Allah ibri tanda. Saya rasa bakal selamat. Mun ki odi ing di orang eko cak bagus tanda masuk surga ni. Mun mati na beda perlu. Deui tinggal beca ilung sekar king selamat tani kak. Kota beset tepak ke malam Jumat king selamat tani kak. Kota sebelum saya asangu la ilaha illallah king selamat tani kak. Terakhir mati dalam keadaan syahid. Tauber, takillam, ikrempai bareng berak, mati rembi, mati tempo nyari ilmu. Alma betun, orang mati di penyakit tabu. Zaman kono bodoh kak, tabu bodoh biasa liver gitu. Zaman kono pah mati, kasa sahid fil akhirah. Alma betun, orang sempati ibi tabu cepon kitab, maka tak dintoh bukan selamat hadirin. Pon, ki odi selamat dipangki, lamati selamat dipangki. Lemakin mula seto. Ini kan, menarik je. Yang jajak yang nyaman telok foto nang telok dia. Kan yang ku almarhum sekali sudah jajaan dia. Mun nyaman telok idau foto na beliin telok. Masa sesete nyaman telok. Kempere beliin dari almarhum. Itu telok bendi ya nyaman. Siapa saya kebayi bener ni? Ngaku kaki saya kebayi bener ni. Almarhum telok foto na tandi situ masih pasang. Njak jang saya bebote ni seraka nak cek ngude na si mate kok. Ni bini ngocak mana mi cek gentengai kok. Njak ki badelek mayu kok ulah. Pon. Mun la seta mi pangki jak selamat. Kengain orang Taman Sari. Pakune pangki. Napa tandana? Mun bi se odi enyu unaki salamet minta aki sapora ben kirim kenjeren pada ben mangken gak dintoh maka gak dintoh king sesede selamat. Amin Allahumma. Beda hadis ya. Ayat terkena alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang sedateng samarena kati ajunan anyo onaki orang-orang sebelum mah alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang sampuna cungkel lui kula dalam iman ya Allah. Sapora aki tu sana. Ku tak gemet tu sana ada sekali. Amin kote. Allah cengeng. Nyanyi. Siapa sih nyuruh nyanyi gitu? Marah bida aki. Kapan benih kapan genteng pah artis benih orang. Bulan genteng wah yang ku artis nana. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun jelas ki. Secara hadis banyak ya Rasulullah. Hal baqiya min birri abawayya sayun abarruhuma bihi ba'da mautihima. Mun reng tua la mate beda kelakuan bagus bisa saya kelako. Bodoh. As-salatu alaihima. Dua aki. Wal istighfaru lahuma. Minta aki sapora. Wa infadu ahdihima. Pangatro na si mate terus aki. Lambak si mate andi ngenangen kompoya pamunduga de emak. Toro taki. Terus wa ikramu sadiqihima. Kanjana si mati mulja aki. Lambak si mati akraban siapa? Semak ini kan mulja aki. Terus wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Sampung boleh na si mati. Lambak bapak ada andi boleh ibun barak disah. Itu pote. Siapa boleh na? Sari mangkin. Kelakuan-kelakuan ni kagak odi teti anak sing bekti. Saya mati bi Allah ipa selamat hadirin. Artinya tanda orang mati ni selamat. Bi si odi enyo na selamat pada ben mangkin ni. Amin. Hadis lain beda boleh. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Laanung kunung sakale tu sana. Keng mun bi si odi minta aki sapora gemet tu sana ancor tade sakale. Amin. Makanya mun ki anya mak ring Taman Sari selamat kapi kak. Cek petong hari petong malam ya tahdili. 40 hari na irajai 100 hari na 1000 hari na pahacara ngak ni berempat tahdil gila kak saya kira maki. Macam la ilaha illallah ning 33 la ilaha illallah. Tapi kan ekali aki berempat ratus ni.
Cak situng la ilaha illallah bae selamat na boleh pah aibun minta selamat dari situ ni. Manter gula banajunan pan situ pada itu aki. Ben manter tak situ kecuali asangu Islam iman. Amin. Pon setelok nikah paham lagi kak? Sana sambia kerja sapora put masofa wadak maka derja kujang jak kujang jolok je. Tak nginum mempolopot gula. Jak kerja buang saya pada pak menteri keingat anak. Lek sapora bergelak macam abi ni ya ni agak jak sapora lagi. Agak jak takut nyangku piape nabi kakek lek. Pon sekadin toh sejam mampunan kak. Sambian dalam sugiang. Ke gula makin tak kulem mak pengguna pidato kan tak kira mulem kan. Ceng tu dus ibu berkat. Tak kira mulem apa kunda iya. Keng pandai pak gebung kona gula EPS we. Tolong hodin jet le berdekat. Arap apa teh? Billahi kilo ngareng kok jong. Iya dosa. Perlah pada sampurna. Sangat dintos bisa pada pak kurang lebih nanya un sabora. Tak langkong sudah jelek lagi. Sabora lagi. Perlah tak terima keke di bebe marin macam. Perlah tak mantoman sekali kok. Sekali itu bisa pada pak kurang lebih nanya unsur orang. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajallama al-aiba fihi wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.